Oza, Bapak RW Sali sing duwe wilayah. Mama Randy. Ya iki lagune nang. Ngerti beli nang. Semene wis moni. Masih kangge Kang Mul sing duwe otak kotor. Kangge Mama Randy sing duwe kumpul kulon. Mama Evia, Ayah Amberly. Kangge Mimi Taryono. Dong kalian maja. Kangge Nok Linda Akadut. Mama Nunung Bos Taiwan. Apem Cigugur Dok Kristi. Mama Tasya Dok Melani. Anak-anak Nastra. Yeah. Beli pernah bayangkan waktu pulang nerima undangan anak arane sampean anak foto nikakan are pengantin kakangnya Abil sayang kakangnya Abil awan lisi dada dijodohne kula sing jaga batur sing duwe Mas Arya jalin hubungan Mas Arya sayang yen sampean bahagia Dede Ina sayang Dede Ina sayang Dede Ina Dede Ina siapa Ayah Amel sayang Mama Amel sayang Ayah Amel sayang Ayah Amel awan Abil Bunda Rizka sayang Bunda Rizka lagi Bunda Rizka Ayah Rizka langkah mendung tapi udah kayak gluduk ning wayah ketiga sampean nyiptakakeun pesta perkawinan Mimi Nadia majikan si paling emang sayang Mimi Nadia majikan di pula siapa kan? Hah? Mas Arya sayang Mas Arya dengan janji arep temenan nyatane cuma kanggo dolanan sekian kula mung dadi tamu kondangan tega Ayah Nadia sing paling sayang Ayah Nadia lisi dada dijodohne Ayah Nadia sing paling sayang Ayah Nadia Mimi Silpi sayang sing paling eman Bunda Rizka sayang Bunda Rizka sayang Mimi Nadia sayang majikan kula sing paling eman sayang Mimi Nadia sayang Mimi Nadia Ayah Nadia wes Mimi Silpi sayang Mimi Silpi Nok Tika singanan ning Hongkong langkah
Gelas sing